Ningizimu Africa worldwide mhlaba wonke jikelele sibingelele kakhulu sanibonani. Lami igama ngo-MC Polobasa ngami ngedwa namhlanje ngihamba nodokotela omkhulu udokotela Mafudula iningi labantu limazi DR.NGOBESE enkundleni zokuxhumana ngokuhlukana kwazo njengamanje sithi nize nisize nokuhlabe nolawule lalelisise bese nimemezela kakhulu ukuthi inyanga enkulu yaseWaterloo ithini kubantu baseningizimu Afrika. Dokotela asikwamukele sikubingelele kuSiyaviva TV1 nakumashokana online. So asibingelele kakhulu MC Poloba, asike sibingelele nje abantu bonke abadala uNkulunkulu abazobebuka le video. Sithi asibabingelele uma uJobe bagcina kulokho abaphisa okuzokwenzeka. Egameni lenkosi, amen. Amen. Right, mhlawumbe umdala umncane ngowesifazane wesilisa gays and lesbian wonke umuntu waseningizimu Afrika unedisability unayo siyacela ukuthi uzizwe uyingxenye yalolu hlelo phinde uzizwe futhi uyingxenye yale mabona kude esikuyo njengalesi sikhathi samanje. Cindezela nje like button lelakhanyana libovu uqule libe gray ube ingxenye ngokuphelele. So kodwa indaba enkulu yokusizakala kwabantu bephile njengoba ehleze esho uDr. Ngobese ethi abaphile abantu. Dr. Ngobese usuku langomhla 30 nangomhla ka 31 ziyabuya kakhulu la kwaSiyaviva TV1 odokotela abayihlanu nangaphezulu bazobelekelela abantu. Ngomunye walabo dokotela abathema Pholoba ikhwela lakho siyalizwa futhi sizokuhlonipha mfana ngithi noma sazi ukuthi ukuza kuleyo ngqungquthela noma kuleyo ndimanisela kungenza ukusilimaza ngoba usuku nosuku sitreat abantu abangafani nabahlukene abasuke beza nezinto ezahlukene kodwa iningi labantu abeza kithi especially njalo makuphela inyanga so kwabantu esuke sazi ukuthi sinama point nabo impilo yethu yonke angilikanise nje kodwa iphuzu like lapha kanye so wena sise meeting nodokotela sivumelana ngalento elokuthi isikakhulu uma kumhla ka 30 wenza sure ukuthi uqikelela kulabo abantu bakho abarentayo ukulashwa wena njalo ngenyanga. Khuluma lapho ngabantu abakuhulumeni, ngikhuluma ngabantu abasemabhizinisini abanezinto ezicayi. So lolu suku langomhla 30 noma basebenza abantu emini kodwa kusokunama hour la khona egcikeni kufanele kube quiet khona ufocus kakhulu kubantu abama professional athile so uyalimala. Kodwa ngenxa ukuthanda abantu wathi lo u30 nalo 31 uzodedicate ukuthi uzosiza abantu mahala. Yini benizobe niyenza ningodokotela ngomhla ka 30 nangomhla ka 31? MC Poloba nakumuntu ozobukela ivideo. Lento asisho iqiniso lesizulu esithi imbila lapha yasela umsilo ukuyalezela. Straight ngoba lento esizoyenza la sizobuyisa ithembe lithi ulimele ukwelapha ulimele ubunyanga kakhulu la eKZN. Njengoba sihlangene njengabelaphi sizokhombisa ubudlelwano bokulapha umuntu ngoba ubunyanga mapholoba kwakuukuthi uma ukwazi ukulapha idolo umuntu esesekusele ukuthi umuntu uphethwe isinye noma unesisende angikwazi ukusilapha ngikwazi ukuthi Dr. Njongo nangu umuntu ngoba ngiyakwazi ukuthi isende uyaselapha cela kumletha kuwe obengasenzeke enyangeni yikho siqoke ukuthi sihlangane sibe ngabelaphi abayisihlanu njoba siphosa sibatshengisa abantu ukuthi sidelile umhla ka 30 umhla 31 ukuthi size nje umuntu ophethe only 500 rand okuhlangene MC Poloba ukuhlola okuhlangene ukwelashwa uma sikhuluma ngokwelashwa sikhuluma ukuthi umuntu ngoba kuyisifo ukuthi uma ufuna inhlanhla ungayitholi mapoloba kuyisifo ukuthi ngoba uma ngiyimele esigodlweni ngiyakucharge mina u12,000 ngokuthi ngizokucaba kodwa lapha sikhuluma ngo-only 500 rand wokuthi uzobuhlanganisa ukuthi uma uza la esobe kuhlangene khona uzobucatha into yenhlanhla ngalo 500 rand ozobe 500 rand ozobe ukhiphe ungena ngaphandle komuntu osuke efuna ukuhlolelwa siye sathi akalungise 100 rand ube isiliphi imali emhlophe oluhlwezo ukuthi ezokwazi ukuthi akhiphe wona bese siyakwazi kukhona okunye esidinga ukuthi umuntu bezobezela ngoba sobe sishiye endumbeni egodle esebenzela kuzo size endaweni MC Poloba sibize kuyo asisibona oqitha sezinyanga impela ngiyazi ukuthi khona abazinyanga abazokhuluma ngoba komuntu ukuthi engazi afuna ukuveza ngathi uyazi kodwa lapha sobehlangana njengenyanga eziwaziyo futhi umuntu nezigaya kunabantu sibakhiphe ezandleni zethu namhlanje abasemaparlamente ngomuthi abasokulanda ebona esigodlweni sizobeke sihlangene la ukuthi 200 rand nebhodlela kagoloko ukuthi mase sisuka la
umuntu esesigodlweni sakhe yilapho sesiyophahla ukubika umsebenzi wakho ozobe wena ubathi wenzelwa ngoba ubuzobe ungawenzelwa kungathi asinayigodle siwakho suke esigodleni lapho sobe sibike khona uma usubuyela ke esigodleni nebhodi lakho noma ngibuya nawo 5 noma nawo 10 ngiyophahla ubike ukuthi laba abantu bekade iphume nomuthi la kwaNgobese ngayofika lapha uMC lo esabika ukuthi uyasiza ngokuthi ahlaba ulawuli sikuphi ngokusebenza usibizile ukuthi siqoqane sizobuyisa ithemba kubantu ngokulapha so ke manje ngiyaphahla ukuthi sibasizile kabantu abebefikile ngoba baphela khona umuntu onebhadi ngabe ngabona khona umuntu ukuthi umtshela ngo500 rand athi anginayo imali kube kuthiwa ngomhla ka30 bese uyibuza ukuthi lo muntu walahlwe ephuma eswini akasophinde abe nenhlanhla sikhuluma ngoba kunabantu abazikwa ngoba ukuthi uma sikhuluma ngehlala sikhuluma ngo3.5 ukuhlola kuyi300 rand sikhuluma ngokuthi uma kwaNgobese ufuna 1000 u6.8 uma ufuna kwaNgobese isikhuphuqala ku12000 2535 kodwa lana angiba sikhuluma ngekhulu sikhuluma ngento enhlanhla ezokwenziwa kuwe sithi phatha only 500 rand nawo futhi ongene esangweni asicharge mangoloba ukuthi uyathathwa wenziwani hayi kuchaza dokotela ngathi mina uma ubhekisisa indawo abantu abazobe bekuyona inamatende ine fence ine security lapho 500 angiboni noyedwa udokotela uzothi asicozululane manje lapho 500 kuyaziwa ukuthi kuneyinsiza kusebenza lama logistics afanele ukukhokhela kunomakhelwane esakhelene nabo la ekufanele ngaleli ilanga bekwamukela ukuthi wenziwani la abazobe behleshulelwa lokho okuthile ukuthi hayibo phuzani phela unemenite besinibangela umsindo so ithi into eqinisweni lonke umuntu ungabe ukhalane ekhaleni 500 rand ngoba uzokhumbula ukuthi uNgobese mayibiza abantu kwispecial usuke ezothatha u3000 noma u4000 noma 5000 noma 1.5 kodwa kule game nindawo kufanele ngabe la nibiza khona ngempela kuba kuhlangene ama quality odokotela and mabehlangana bazothi asifuni imali yokulapha sifuna imali yokuthi uma ungene esangweni upresent ubuserious beyinkinga onazo noma ubuserious bokuzana even ingabe kuthiwa uthunyiwe umuntu othile kodwa kube ne sacrifice yokuthi uthe ekuthuma kodwa alahlekelwa ukuthi ngoba ekugcineni sizocwetha ukuthi kungagcini sekuza nobani abazolibazisa abantu abaserious abafuna ukusizakala so ngeke kubacoca abantu ngomlomo kufanele kube khona ukuthile okuzomshaya ethi yoganga ngize ngispend 500 rand ngiyoganga ngiyohlupha nje lapha yabona so ngicabanga udokotela mhlambe kufanele nikuveze kulokhu kubantu ukuthi ukube bekuya ngani bengekufunakala ishow lo 500 indlela eniyimisele ngakhona kodwa inhloso enkulu ukuthi phela amakhowe ahlungwe inkowankowane ehlungeke emakhoweni imaboloba even nasesontweni nje lasijomisa ukubaleka kokuba khona kwakhumuyo ucela engrozini kufanele kube khona imali e10 rand noma 20 rand uzocela noma sazi ukuthi esontweni akusondayo ubhadala usungabhadala usuke uyoxhumana nalezo thunywa ngoba ukuba khona kwakho la konke ezobiyenzeka la kuba khona ukuba ukuhlangana kwethu basikhuluma sithe umuntu nomuntu omlapha akazokhipha igalelo lokukhombisa ikhono alifundiswa ubaba mkhulu ekwenzeni lokho ezobe sikwenza ukuthi kube impumelelo yokuthi abantu bakwazi ukuphila nibese nikuveza ukuthi idliso liyokhishwa kubantu abanye baloko uhamba belibonile bobona nanokuthi ngiyafisa udokotela mhlambe ufakaze lo muntu udokotela sike saba naye uzobe khona naye la usiphikelele uthi idlisa akusikhona ukuthi ngoba uzodliswa umfazi kuphela akusikona ngoba uzodliswa intombi kuphela kodwa kungenzeka idliso ulitholele lokuthi ngilibambe into zakho namhlanje wena uzothi mawufakwa lolu uphawu lithile lifike lidibhize yonke lento engaphakathi kwena likubambile nekumonitor uye wayiveza kanjalo kanti ngizwile ukuthi futhi kunezizinto eliphakamisile yabona nje uze wagcizelela uDr. Njongo wathi angalinga sala amaqanda kukhona okunye okuhambisana leso simo esinjalo eniyobe likuthola khona la futhi ngalo leli langa ukuthi kususwe izilwane kubantu kwathiwa kuyahlola futhi yebo wonke umuntu esangweni ungena ngawo lo 500 kodwa masefikile makuthi ufuna ukuhlola fanele liveze phela nohlweza ka 100 rand elithi nje phambi kwadokotela bese udokotela ke lithatha uyazi wenzani yena mhlawumbe ulibamba ngesandla uyalishukusha uyakuhlolela noma ulibeka lapha ya uyena owazi kodwa ngiyafuna ukuthi ukuveze udokotela ukuthi othi yena uzobona abantu ngikhipha idliso wazobona ukuthi uma ngabantu ngidlisa ake ngitshela abantu ukuthi amadliso akusikhona ukuthi kubudliswa umngakho kuphela mapoloba ngoba usebenza kabi masithi
yidlisa umuntu maye efaka umkakhe kanti akusiyinto efana sijabulela ukuyikhipha sesinayikhipha ngoba sibona ukuthi usuyathithiza nje nawe umfazi lo mfazi nawe nomwenza into usuyathithiza akasakwazi ukuthi cha ku wrong lokho kahle kahle uma umuntu akhiwa sokwenza into ethi asengathi idliso kodwa kuyidliso uma sekubonakala sengathi nakini awusanaki awusamazi uma wakho and usudikile nekhaya nalo muntu okudlisile akasasingakhishwa le ngoba usedlala ngawo naphambi kwabantu ubhizi uthola amadodana nawo kuyidliso mase kunjalo kodwa ukwakha umuzi into evele yenziwe asiye straight kule nto ethi mapholoba uma ungobese uzofika wena uthi ukhona umuntu engifuna ukumbloka manje na ongicika khona ufuna ukumbloka lo muntu usexakile lo muntu imoto uyishita nawe ndene mapholoba sihlanganisa into engovuka bese sivusa ikhubalo masithanda sithola nje inyoni yasekhaya lendizana into uyazi ukuthi ojolwane ngesintu inyoni endiza la ezinye amajumba kuphela eduze le nyoni uyitholile iphila mangihlanganisa ukwenza into ethi benofuna ukuyithuma ukuthi mayifika kulela khaya ifike igcogcoma eminyango ngebhathi mangeze kungena endlini kuningi ozobe sikwenzile wena ozothuma ukweqa la ebikhona khona vele sewudlisiwe ngento yeqile isayide ukuthi usazophupha ngoba ukulala uphuphe udla usuke kokunye okusuke kuzokwenza sure ukuthi udlile bese kwenza ukuthi usuna into ekibulala esicasula nje umfazi mhlena endlini ubona umfazi ehamba uthi uyalobola umfazi uyahamba udlisiwe ngento elibula ezinto uthi uhleli nabantu abasakuthanda elisethi kuwena leyibulala selithela isidina seliyonke into nje ubona ukuthi uma uthi uthenga nesidina enishekhaya kithi sevele bangangithandi no wadliswa ngento embi oluweqiswa into embi yilokho esobe sikugana ukukhipha even lo phetho meqo ngoba namtakho umuntu onomeqo mapholo bohlele eqolo othi ngiyindoda kodwa angisakwazi ukuthi uma ngene umama afike uvuthondaba ukuthi mase kufanele akhiqize noma afike egcineni bese kuba ukuthi uvela afike iqolo kufike indoda aqala uma engakabi yabona usulimela umhlangano wokuthi ikafane lime ngaso sonke isikhathi umama uyasokola inkonzo yokuqeda iqeda yedwa ungasekho izinto ezidinga amadoda ungasaba abantu ngempilo yakho 0790453446 ngiyiphinda le nombolo inombolo yokubhalisa kuphela uma sekudlule umhla ka30 nomhla ka31 July odokotela bonke silokho esichaza emavideo ngayinye nizobe senibabheka ezinombolweni zabo makwenzekileke mhlawumbe washayela yona le number uqeda usho igama lakhe uthi ufuna ungobese ngoba sengikunikeza direct number yakhe ingashiwo ke njalo ukuthi ngoba ubani uyifavorite yami yobe ukuthi nisukela kule nombolo le so ithi into ke 07904534446 shayela le number ukwazi ukuthi ubhalise izinsuku zisekhona usuku la ngomhla ka30 nosuku la ngomhla ka31 kuJuly kuwo lo nyaka na kanjalo odokotela bandawonye ayizogcina ke futhi lento ukuthi yenzeke izolokhu iqhubeka yenze kodwa mhlambe kulonyaka ngokuqala futhi mhlambe iyagcina ngoba ifocus enkulu isekutheni odokotela bephinde benze okhisimusi abajwayele ukunenzela bona uma sekubhekwe kuDecember izomkhulekela kakhulu nakhona lapho kodwa akulula umuntu serious ezwa kahle ukuthi odokotela they are willing to assist you for free it's just that you have to pay the entrance fee kuma boundaries noma kuma premises when you weqe boundary nje ukuthi from out to in wazi ukuthi sekuma premises lapho khona ekufana nomtholampilo noma isibhedlela enye izinto esibathusa kakhulu ukuthi beyisukumele phezulu bese bethi bazoyenza Dr. Ngobese mhlambe ake sitshela abantu ke manje ukuthi awukunqabile ukuthi umuntu uma esefikile la wabhekela noma wacela leyo nto afuna ukuthi enzelwe yona engahlebela kodwa eceleni ukuthi hayi i-appointment yokuthi ngifuna ihlala ngifuna isigubhu ngifuna ini sengingaxoxa ke eceleni bese nixoxa ngokohlelo lasesigodlweni yokusumnikeza imiyalelo kusukela lapho ngoba ngaba ukuthi ezinye zezinto abantu kube bekuya ngabo ebezoba khona la is just that okwamanje kusadilwa nomzimba womuntu ozokwenza ukuthi akwazi uku-afforda imali yehlala noma isigubhu noma ekama-1000 ilokho mapholo bokubaleka kakhulu ku-500 besuthi abantu ke bawukhiphe ngoba imali ingekho uzohlamba ukuzolungisa into zakho bese uma uzokhuluma noNgobese ngesigubhu ngisho ubuza umuntu uyakutshela ukuthi siqala 12000 ngoba uhlanga lo 6.8 okusho ukuthi umuntu u500 usunomhlahlandlela ukuvula ukuthi imali ikwazi ukungena ukuze uyokwenza leyanto ozobuyidinga uNgobese
eyomela ikhaya lapho ukhona lokho okuzobe kumile nje kumile esikolweni futhi mawufika khona uyakwazi ukuthola okuzokwazi ukulekelela igubhu oma 1000 uthi some even uphondo sen amahlala 3.5 uphondo 75000 yabona ukuthi ngo500 rand ikonto engathi mawuphuma la ekhaya asobe kuhlangene khona usuthola imali ethi ake ngiyokwenza le yanto ka 25000 ngoba besayinzaba ezohlala for 2 years for 35000 odalwe u500 lo ongawunakile njengoba sikhuluma khona umuntu obhizi lokhethi hayi ayikho lento ngaba ngathi enzela ukungena kule ngizobe postwa la afuna ukufaka unyawo omunye uthunywa inyanga efuna ukuvimba ngoba ingabaliwe la wena uzothela serious lo muntu ngoba umbuzo othi kungana angene azocomment into angamsana na intweni engahlangana nayo ngoba phela mhlawumbe futhi bayabhalisa abantu mina angifuni ukuyifihla le ngiyengasebenzisa amagama aqinile kwenye amavideo ecishwe ephumile abantu bayayibona ngathi okubuhlungu anyone occomenta negative it's because vele yena akezi futhi akanendaba ngoba uyinika ukuthi akanankinga but one day uyobe ekhala ememeza ethi ngicela ningibizele uNgobese noma amapholo ngicela ningibizele ubani sekuuyo obhekene nobunzima uma engashongo njalo into azama ukuyenza uinfluencer laba abamsurroundile noma laba bakuleli page uthi omunye lapha Facebook wami hey siyekene namapholo namaqola ungena insizwa ethi mfowethu uma yeyiqolo umapholo kungani wena uyiqole ngokuqhubeka uhlala epage lakhe ebesiqolo ngoba phela the first thing oyiqolayo na wena ama data phuma mina into engihlezi ngifundisa ke dokotela yethi ayikho into enhle njengoku-abstainer ungayigxeki isex uthi yimbi ungayincomi futhi isex uthi yinhle uma wena ungahambisani nayo noma ungazazi okwakho ukuthi uthi mina ngizohlala ngentombi bese ke laba abayizwayo ukuthi imnandi beyitile abangayizwa ukuthi imnandi bephume kodwa wena ngoba uyenzi hlala ekuthenini nje ngisonga izandla which means umuntu ofuna ukuya lapha kangavinjezelo wena futhi umuntu ongafuna ukuya lapha kangagqugquzelo wena akusuke kuyena bese kuba ukuthi uyenza noma akenzi thina kwethu ukuhlaba solawule okumnandi nengigaranta ngakho baningi abantu abazobuya bengazili ukuzobonga uNgobese kodwa bezobonga mina one day bethi mapholo ngibonga ukuthi emagcekeni akasiyaviva wadidiyela inkunzi malanga zodokotela zafike zenza imanga kumina before ngiye kuDr Ngobese noma uDr Njongo noma uDr Ntombela noma uDr Sipikeleli noma uDr Mhlanga ngicela ukuthi ngiqale kuwe ngizokuxhawulisana nje ngithi bana kithi ngiyabonga dokotela sibonga kakhulu ngethubo sipha lona sibonga nencaziselo oyinikeza abantu cabanga ukuthi usuku la ngomhla ka30 no31 lezohamba kahle uNkulunkulu makakubusisa hayi bona basiyabonga sibonga nje ukuthi uNkulunkulu wapha umqondo ukuthi ngoba mhlambe thina njengabelaphi besingeke sikwazi ukuhlangana sodwa sixoxe umqondo nokuthi uNkulunkulu akuphe nje into ethi uhlezi ucabanga kube into ecabanga ezobe impumela ngoba siyafisa ukuthi lento ibe impumela nje ingachange nalokuthi kube bekuya ngani ngibonile ukuthi ayikho inyanga ebizosala ngaphandle ngoba ningena kuphakamisa ukuthi nobani okutshengisa ukuvuleleka kuyibona ukuthi ngiyesa abaqeda bonke odokotela futhi abanye akusafinyeleleki nganza ukuthi kalula kubona abanye ke uyubuka ukuthi yabona mawumkhweba manje engakayiboni lento ungenzeka igcine ingenzekanga sanhloko ake kube namavulandlela azoyiphemba ibonakala ukuthi iyaphila before ukwazi ukufaka ubani ngoba sonke asilingani ngokucabanga futhi naneminyaka ayilingani 079 0453 446 uDr Ngobese uyobe khona umhla ka30 nomhla ka31 eConopia emafletini kubantu nje abakhelene neKZN kulula kakhulu kodwa ke ake ngilinganise umuntu osuka kwenye yama province mhlawumbe uhamba ngeBhanoyi mawufike eairport eKingshire airport into yakho nje ukuqala ukufonela le number ubhukhe kuyona sizokukhiphela imoto thina ezohamba yokulanda lapha uyobusubhekana ke nezindleko zokuthi ikulanda kangakanani I think mhlawumbe kulama kwama ubo 150 no 200 akudluli kakhulu ngoba it's less than 15 minutes from airport uzala sikhona if ukuthi usuka eGoli uhamba ngebus okwakho ukuthi ucela ukuthi kushiye Durban station eDurban station mawuqeda ukwehla buze security nje la ukuthi ukuphi uSasol garage uSasol garage kuhamba only 3 or 2 minutes usuka from park station to Sasol garage eSasol garage ngilakho nesobe sithuthela khona amatekisi asebenzela khona la endaweni ukuthi afika ngithathe khona ngobuningi
uyobe usubonana ke no driver ngoTumbuyane njengoba ngo R20 ukugibela uzala. So abantu ke bayancane ukuthi beyifonele inamba masefikile la khona aphathwa khona. Sibonga kodokotela, sibonga nakubabukele emakhaya. Sithi ke ibonana ngomhla ka 30 na ngomhla ka 31. Amen. Siyabonga kakhulu Nkosi.